August ni somni paruk sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel jon Gaza strip a beichun zom zela nimin khan Gaza chimlam khopui khan unisa Nasser hospital chu ka fonia mi somni velin nunnan chana hengzinga mi panga hi journalist anni Nasser hospital beni thule journalist panga an thi thu hi Reuters Associated Press le Al Jazeera te chuan antar langveka Gaza Civil Agency thupuang tu Mahmoud Basal chuan damdoin lian tak Nasser hospital beni thu hi puangin mi somni thizinga journalist panga le tanpuina na thok tu mi pakhatan telti asai heti lai hian nimin khan Israel si paite point khan unisa Nasser hospital arian be thu hian puanga thu chuan siama chuan Chief of General Staff chuan khan unis be na chungchanga til thendan chui chiang turin thupe ka chu to a poisai lo thina thleng chu poyatia journalist te bituman nilawati ti anta langani Gaza Civil Defense thupuang tu Basal chuan Nasser hospital area hi Israel chuan drone mangin an beya hliam turte an seng hoi lai mekin thlona mangin an ron bom le ni in asoya Qatar mun puinei TV network Al Jazeera thupuang tu chuan an photojournalist Mohammed Salama chu thizinga telti apuanga Israel chuan thudik pon chuan dulo wangin journalist te an bitum thina hetianga thil sual rap thak omjenei taka journalist te thana thleng thin hi Al Jazeera media network chuan an la thei ang perin kan demani atiani Associated Press chuan an visual journalist thin kumsom thum pathuma upa nula Miriam Daga chu Israel in Nasser hospital an beina hiana thi thu an puanga Miriam Daga hi Gaza in dautira tanga helai bial viltu ani antia chuti lai chuan thi lai tak hian Associated Press a thok to lo ni in an soithung heti lai hin Reuters thupuang tu point an ta na thok tu a thi thu a puang ve boka voina Israel in Nasser hospital an beina Reuters contractor Hassam Al Masri chuan nunna chana kan contractor dang hatem Khaled point hliam na takatuara apoi kan ti tak zetani hateman damdoi manga enkol na don thuai theina na mala tur le achan chin kim chang min hril turin Gaza le Israel thu nei tu te kan nge na ni ati Palestinian Journalist Syndicate point journalist pani Muaz Abu Taha le Ahmad Abu Aziz te an thi thuan puang ve bokani Gaza boina hian journalist an thi thu riat tur om de orenga Committee to Protect Journalists CPJ le Reporters Without Borders te chon Gaza uara hian journalist zahni velan thi to ti an soya CPJ chuan indona journalist te chu bitum turan ni lo ti an puangani Nizam Khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip journalist te thina chungchang chu ti sual pal liu ani thu asoya Israel chuan journalist te na tho angai hlua medical staff le civil society te malang na po chuan omati he chiat na hi ti palwanga thleng lungchet thak takani atia Israel si paiten thil thendan kim changre turin an chui mek ti asoibok Jammu and Kashmir sarkar chuan an hnuai om sarkar na thokte chu office a pen drive manan khapa official in biaknan WhatsApp messaging service manan khabok hemi chungchanga JNK UT sarkar hria tirna hinimin khan General Administration Department GAD Commissioner Secretary M Raju chuan ti chuakin sarkar thuru poimo van himnante sarkar data poimo pul ruom lo nante virus wang har satna to ani lo nante le phalna nei lo te ve nante Jammu and Kashmir UT chu cyber attack laka him thei nante Jammu le Srinagar Civil Secretariat Noya Sarkar Department zonga tele district tina DC office ate pen drive man khapani ti apuanga public messaging platform WhatsApp le online service himlo I love PDF angchi te chu man khaptlatani a sarkar thil poimo mimalina kol ruk po khapani atibok India in Pahalgam firfiak che na changle ta operation sindura nei lai khan Jammu and Kashmir Sarkar Department website frang te chu bayan ni a tun thleng in thren khat chu siam that lei thei lovin ala omni in NDTV chuan an tar langa hetianga cyber attack hi JNK sarkar le mi puite chuan kong frang in an tuar mekani India ram Vice President thanna nei hun tur September ni ko chu kan nei zela heti lai hian Vice President Nilai Jagdeep Dhankhar bandan chungchanga soineu le om chu arilian zel boka Union Home Minister Amit Shah chuan Vice President Louis Dhankhar hi chandang wanga banga ni lova a hriselna chungchang wang chawa banga ni ti asoi ANI nan komna Amit Shah chuan
Dankhar ji hi dan pui be chana na thatak thokania aban na chan hi ama hrisel na chungchang wangania aban chan dangzon kual vak vaka tul lo atia Dankhar hian aban chan hi aban na lekha khan chiang takin a soito a hrisel na din mun wangani thu a soi ani kha Prime Minister le Minister dangte laka po lom thu a soi hial ani kha atibok kan hria dangin Vice President Dankhar chu kumnga tama man meka kumni lai la nei lai na bang thuta hun laklo a Vice President thar thanangai pha ta a September ni ko Vice President thanna nei tura BJP kai hroi NDA chuan candidate tan Maharashtra Governor nilai CP Radhakrishnan an ruata Radhakrishnan hi RSS hroi tu senior ani a eptu tangrual Paul India block chuan Vice President candidate turin Supreme Court Judge Louis B. Sudarshan Reddy an ruat thungani US President Donald Trump chuan Nimin Khan White House a chanchin bumi te komin Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky a muchak lo ni na soya North Korea leader Kim Jong Un nenan inkar po asoi Nimina press conference an na ya Trump hi reporter te chuan engwangin nge Putin an Zelensky a mudu lo tian zota Trump chuan Putin hian angai na lo ani a muchak lo ani ati top mai Trump chuan Zelensky le Europe ram hroi tu tenen White House an in biak hnuwa Putin a biak le to thu soin kan in biak a piang in thatakin min bia vandoi thlak takin kif le khoi lai lai mo an bom le ngal zel thunga ka thinan tirim khop mai ati cholni khan Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Putin an Zelensky a biak du lo chan chu dananga Ukraine President lingzo lo ani wang ni in na soya in biak na do kana le khapoi mo ming kan ziak don ani chuan ming ziak tu chu dan ang takat lingzo ani MT kan chian anga ya Ukraine ram dan puya tanga te John Zelensky hi president atling lo ani alo ti to ni North Korea leader Kim Jong Un a chungchang so in Trump chuan an la in mu le don thu a soya engtikai mo chuan kan la in mu le ang atia kan hria dangin Trump hian sang ni som pakwa khan North Korea zinin Kim Jong Un hi mai chana mu a US president zinga North Korea ramzina an ram hroi tu huma saber le om chun alani a chuti chungchuan North Korea hiral thuam hla om siam lo turin ala vau dai thei chuang lo ani Vietnam ram chu tun lai hian thlipuina takina pan meka Vietnam sarkar chu thlipui tuar turin thei top chu in anin buat saya nimin po khan typhoon kajiki ron thok tura wang hian tuipui kama khosa mi sangtam tak chu munhim lama thiar chuan nia tuna hian typhoon kajiki thlipuina tak darkar khata KM za somli vel zeta tho hian Vietnam ram hnai Gulf of Tonkin chu anoi meka thlipui hian tuipuia tuite hi fit somthum pakhat zeta sangin anoi phone hlup hlup mekani Vietnam ram tuipui hnai khopui vin chon thlipui siper an tuar tran to a thunei tu te chon school le sarkar building te chu chen na in chu san te da khom na ran ti ruaka nimin thleng khan mi noi thum sing ni chuang chu mun him lampana thiar chu an ni to a chan chona na thok turin sipai sing khat sang rukvel tuipui kam kho sang sanga duty ti ran ni to boka thona tum mun pani kharani a sanghaman tu te longjong jong po waw kama om tura hriat tir vek an ni bok Vin Indoor Stadium da khom zinga papakhat kumsom ruk paruk mi leman tung chuan he tiang taka thlipui na hi la hriat ngai lo thu a soya leilung dana ni miaw wangin hlau hlema se inveng turin ti thean nei tlem hle a sarkar hmalang na chu thato ka hriat thu a soi mishing in khuarel thil kan khoi danglam na sat to wangin khovel mun sang sanga khom dana danglam na sa to hle a Vietnam rampo hi khuarel chiat na tur na saber ramjinga mi an ni a kumin thasari liamta chung khan khuarel chiat na sang sang wanga nun na chan za chuang an oma an bule thlaya chena sa hle boka Vietnam Agriculture Ministry chuan kumina hian khuarel chiat na wangin dollar makta doi somni pakhat hu zetan hlo ni in an soyani nimin khan Goa state a chuan Pakistan atanga ron pem Christian papakhat chu Citizenship Amendment Act CAA sang ni som pakodan mangin India ram khole tuini na pekani Pakistan mi Brendan Valentin Crasto chu kumsang ni paruk khan India ram aron pemin Goa state anjuna khwa achenga nimin khan mantra leya poverima India khole tuini na certificate hlanani Crasto hi Christian sa kho betu ania kumsom ni don liam to a khan Goa state aron kalin kumsang ni som pali khan Marilyn Fernandez ne nanin neya Goa state a hian in beng belzelin in le lote po aneya Citizenship Amendment Rules sang ni somni pali mangin India khole tuini na dila phal sakani ta a
kan hriat angin CAA dan hnuaiah hian Afghanistan, Bangladesh le Pakistan atanga India rama kumsang ni sompali December ni somthum pakhat malama ron pem Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi le Christian te chu India khole tuini na pek thei an nia he dan hmang hian Khrasto po hi India mi ani veta ni Goa Chief Minister Pramod Sawan chon Khrasto hi Goa state a CAA dan hmang India mi ni na pek pathum na ni thu asoya nimina Khrasto hna certificate hlan na inkhoma hian Goa Chief Secretary Chesta Yadav chuan hun na man puyani Goa state a hian kumin kumtir khan Pakistan atanga India ramaron pem Christian panni po CAA dan mangin India khole tuini na pek an lo ni to ni Citizenship Amendment Act sangni songpakwa hi kumsangni songpakwa December thla khan India ram parliament a pasani a kumsangni somni te khachuan India ram mun sang sang a dodal na sa hlea Mizoram a po CAA du lo hian kong te po kan zo ve ni kha kan la hrevek ome bazari lo thlira wangin kan lo me